Yeah. Siege. Good morning. Si bay levek ula ras mizo chen la kan lo ma chau. Voin chu hai right to college kan tilanga. Chuan kapma bike. Ducati RR310 hi. Tak na TVS Apache RR310 kan kalpui dona. Moi khop bike ka bike right to college pui to zo moi ka ti ber ania ngara mi om la hejong ka trong sak ve do a kha long an van kal mo ve ngara le na soi tranang masabera ai hi 312cc ni ka 312cc liquid cooled single cylinder 4-stroke 4-valve engine ania chuan hei ta hen a frame hi trellis frame chuan engi chu detail nekina kana soinga aspects velang rang hi chu engine po chuan a look si tuna ri chang kan soi photanga a look si amoi tek tok khup mai a bike rim rim hi a lian khati mai chuan a dashboard kanenang a dashboard hi hei ringot po hi video siam pui thamania hei ka dul tuk warrior gear han ti khamo kha ka favorite thing mo chuan in shit chawngin hian ride modes chili neya chuan hei masaber hi urban anita chuan rain mode oma chuan sports mode oma chuan tobera track mode omla sa thak thin ve mi an hu zela live ve thei those urban le rain mode han power pack chuan hi tle min thiam le do rpm thiam do peta se sports le track hian power hi maximum power ha 7800 rpm vela pe chuka chuan a torque hi 30 nm vel nia a chak vut tuk mo soi thui vak ngai na ka thado chuanin ta han feature sang nei ta hei ti lan tel ngai ta hian hei ride mode kha chuin shata hei ride mode kha tai up me hen a thlak zung thei ta ma ro chu throttle hi close ngai ta chan lai pon chuan trip details ti a hian hei trip A trip B trip C om ta chuan my vehicle service records mo service hun le tam ti te hei jut lem chu hun ve to ma se la service ani chuan a average mileage khu ta 121 km per liter rain tier chuan top speed te po record thei ta average speed mo chuan lap time record na te po om ta ma se lap time khaju mang tur chu kan tam vak kan lo chuan ta hen digidoc santita heta hian driver's license tiang rang te driver's license da thei ta chuan vehicle registration da thei boka chuan hemi ba ka hian document dang da thei ma se hi chu engmangan da hri lo ta he bike hi KCTVS lamin phal takin min kol tira chuan car khat vel hi ka kol to ka khal ve nual to khopon ang ka khal lutuk lo ta hei kan ki mani na thil le ti le mim sa race chung chang khatiang vela hang kan bui wangin ate light dan de mo kal photang o hei tel tai di san ya gar hi ka thona min hawem long chu preferences ti ban hei ta hian connectivity i bluetooth in phone a connect thei ta chuan alo nge hati mian hu
ai ri tlang doi na chuan ta ta na de sha hen day night mo tom ta chuan hi day ni ta ma se day mo thi anar ka ti vakron night mo thi nar ka ti zoka chuan day clock brightness thiam vekang chuan hei baka hen ta hen engine temperature oma chuan urban mode le sports mode le track mode veli adesi ron danglam ve de ta hei urban mode ai zon a tachometer hi he tin a kual ta chuan ai coolant temperature te odometer te ting hoi a thla vek thei ni alang tur kan du ta hen coolant temperature ai hian trip 1 trip b ri wa ka da doi ti chuan a ti vek thei a hello hle a chuan rain mode ani le ta chuan sports mode a chuan hei rpm hi hetlama hen he ti hin ron chhoma chuan ta gear khaum ta chuan hei fuel ti vel ma chuan track mode a pawh nang deuh rang ma se track mode a gear hi lian le zul nei je ka hi thawp mai ka zu mu hlei thei thin lo sports mode kan da han chuan kal chanang engine ri hi trăng vụt vụt khóc mày miếng rồi châu ngà tí ngó tao mò tán rồi rồi tiêm mò cල් bánh ăn sôi phèn let's go chặt vụt vụt tao cho nên một sang sang thì gan sôi ta một sang trang chân thôi đi là sôi tuột tao mà ama saberin urban mode sẽ phát ang urban mode hian apo wari ka soyang khan tle mina in katta train trees 4 nge 26 ka chiang thei to lo ps vela in kat thata chon hei hi khopui chunga khal nuam tura an ron siam deuh ni ta ma se a power hi aron siam rang deuh hlek ta power hi tlem jong ma sem rpm niam lama chuan amaro chu urban mode thi ge chu khalan duam ka ti lo nga tha thia a power hi ron siam vele deuh thut zel ka ti in phurnan vel hian hei dian smooth deuh atlan hi ngaya nunga mi ten sudor dol hei chu aron a power hi ron siam le deuh thut zemi phi deuh dor de zel ma he kha khai chak tuk a power ron siam ma dai jo mo nga du lo re chuan urban mode le rain mode hen abs hi tlemina sensitive de hlekta chuan rain mode kan da chinanga hei rain mode ni meita chu dia danglam nai mem lo urban mode ne khan abs hi sensitive de hlekta chuan no thiam la a power impact dan te po hi danglam de hlek mei thaya kha chu power lai kha chu ma se abs hi chu sensitive sot ti kha chu ka ria chuan sports mode kan kal leta sports mode le track mode chu ai ang deuh rang hian ka ria sports mode hi chuan tlemin a throttle vel hi track ang em kha chuan sensitive lo chu abs po hi lo ve chung ka ria track mode ti kha chuan hei track bike mo tuna track mode kan da sinang chak vút mày buổi thạc track mode thì khal nuông có thể ber mal tuk responsive ber cho power pack cho dan hi hei bike dang kang khal thin en hian ain ang deuh hlek hai rpm sang kan bike dang khal thin de chu po ron petlang puita he ma thiam dan bi ka ni mai hei chu ai kong pui lo hu le to ching chin va ha ga ran vu box xí lo tia kong pui hei tu na mi ni khelo po mo kong pui bike lo sil tiang reng vel lo ti lung no yang hi chu ka ngai thei ni khai nuam lu tuk chuanin
soi sin zom zel tai la engine chuk tha tai la engine hi an soi dongin 312cc ania liquid cooled ania 4 stroke 4 valve pali hanei di na ni chu pahnih intake valve tan pahnih exhaust valve tan pahnih chuanin a engine hi a sial khop maya reverse incline engine hani a reverse incline engine chu ama pon kan podcast na po hang ka soi to engine hoi dan zong mo ai ngoro kan in soi fiat ti lok mayang a engine hi tlang puin a piston hi a bike hi panam zong ti hian kok ang ta se ti zong hin akal ta a cylinder move na ni mo bike ang zong dahil chon an liming zong hin akal de a heavy a bike lai lam pang a hian an da dei ta hi soi thiam hle mai kha ba ha khami engine khata ka soi a that na vel ka soi del lo chu reverse incline engine ani hi chuan a hman lampang hian space om ta chuan a wheel base ti toy ngor a toy ni lo a fork rake angle hi tlemin i atung deuh thei ta atun deuh hian kual chak sot ta chuanin a swing arm hi anti sei deuh thei ta tun englo ai hian a normal line englo kon bang ai in mountain mo engine hi chuan hei hian handling hi atin nuam em a chuan a exhaust manifold hi a toy deuh sot ta hei hi catalytic converter te mo tisama borok pek so thianglim antia tu mo soi ka hriat ania chuan a engine hi ke chu a smooth ka ti ve deuh over mo an nuam ka ti hei rpm hiam anga po hian ha thlang mi lo khal chuan in hriat tur chu tvs setting RR310 tiang te tuna apache RTR 310 front chuak turang te heng hi racing lampang DNA thui tak ne TVS ho racing an tuye me mo India rama hen racing angkal thui baran ta tuna po Asia Road Racing a po hen one make up ang ten nei ta chuta chuan R310 hi atlana hei hemi bike nge hi tanta ma se kha ka chutle me modify de lek ta mo champion bike ani mai racing hei hi ka sai thiam nan chon tuna ka bike khala hi racing bike ma se street a khala ta na anon di tune le mo khating khan ni mai ka sai thiam na cho mo racing bike with lights san ting chi hi khating khan ni mai chuan hei han khal re hian mo a sporty moi ma se a sporty ka ti khan hei a position hi mo riding position hi aggressive mi lo ni ha dam lutuk a si thi asang lo boka si thi sang mi lo ni ke ni 5.8 borvel tan mizo average height mo mizo pa average height tan tok view ni chuan headlight a dashboard vel ang long hey mi at a dashboard hi mo a metara hi ti mai la ve kan podcast na ha cái bil lo ka tia amara ju ka hal man deu tak hi jo angai ha kan nei deu toi ka ria anal ka ti ta tel tel be chuan TV asian poisa ang ma bin pelo chu tin he mi a that na lam tur rir soi ro tiang kha ani lo mo hei ka du ka soi thei tu na hen chuan social tur pa ka nei ve a social tur pa kha chu anung si sang tuk ngai nam lo in phurdon chu mấy chia mo ba biên luôn ta phụt nó chuông chả đủ lòng tiếng chứ mo in trend nó thăm anh anh đúng gì thì mà rồi chú hay hi rồi cho cái passenger phụt nó xiêm em anh đi lo phụt thấy anh đi đâu ta hay chú tia phụt thấy lâu tấp anh chú lo mà sẽ sáng vẻ khóc mấy đúng gì cho chú anh mới đi rồi rất lẽ mình nói được seat cover về vụ chú mà sẽ gì vậy RC39 RC chuộc lui rộng mà
200 le 390 kha tiang em kha chon phura som lawa amaro chu som ve pa ngai mong sit cho chuan a footpack hi BTO footpack tuna han fu ta BTO chu build to order anita Apache RR310 hi variant sang om ta ama sabera chon hei hemi tuna ka khalla yang chin ta ma se hei po hi BTO footpack chu mang to ta chuan dynamic kit om le ta dynamic kit a chuan fully adjustable suspension aron chomanga chuan nge chomang kho ka thekil lai chuan race kit om le ta race kit a hian BTO footpacks vel hin fu ta chuan upswept exhaust san ti boka chuan adjustable suspension vel te pokha ni le ta fully adjustable suspension chu malam panga hian rebound le compression damping kha adjust vek thei ti na ni maya hei hi ta hian om lawa nung lampang hi preload adjustable ni sa suspension hi te kan soi me ngo han hei hat fak chiam bi ki chu ka du lo chan chu hei an khaltir je vai fak mai mai ni khati vel hi min ti ka lau de la ka ama ro chu ka bai khal to aja alan nuam berang right to college pui to jo mo hei changkang mà đi mo chuan TVS hi a brand nang azong hen a build an siam manglo chung chang vel te han soi vele ringo tila BMW ne na in partner a siam an nia hemi bike hi chuan BMW hopon BMW RR310 tin nei ve a ma se han soi me mai du chu BMW hi a to zo ka RR310 kamo chanju a brand image wang hi ni ta a brand wang hian BMW hi to zok mo ma se sing ni vel to bel nga RR310 TVS hi hian feature vel rok keng thadai zo nia hagar ka fualawa min ti din lo ram chu ka be se ya style lama kal na deuh po hen traffic police ho hian nalano ti ve vak ngai lo ni track mode thì tiếng khó chung tàn để nam với ăn uống lâu sản phẩm như lâu nè cái đó nó có tìm mà rồi cái khởi thiểm đàn anh em mà sẽ urban thì chú thành nằm rồi cái engine ref sáng ngay miệng lên bảo vào ta thế nên nó tiếng anh sấy mình urban mode thì chú input nan ăn uống có tỷ lệ cái chuyện mà sẽ mà đi cho vật là nan cho uống thấu không mo urban mode ta cần ta tiếng hei bak urban om hei nem urban mo ta kan tlan mek e chuan BMW vel chung chang ha a brand chung cha kan soi ta heng bike ho hi BMW ho na ni hian BMW tuna India rampona an export tur ho mo heng ho an siam na hmuna tho siam hi ni a chuwangin a quality kha BMW mo European bikes kan ngai san em te nen ai nang rang ti kha lo se vela chuan hei he tiang cost cutting mo khatiang kha awm vak lo ta ni chu chuwang chuan aman po hi a then khat chuan toin ti deuh mai thei ta nuai thum pel ve a ma se aman nang hi chuan hei ai feature ron nei tha hi mo feature le a bike shim hei ai tha hi ka shelo shim gai chuan real rem zong takani mo he bike chu Ducati ang si mit thi kan la ve thei nya bike ka sen vu box mo chon adum po ha ma dum zo khom se ga de ga jon ma se he color hi alo lang sara lo nal ni he Ducati ngoi mo tai silver triple flame silver dan vel dai mo nal khop ma suspension is very hard soi deuh thuak to BTO ang lo han dynamic kita han fully adjustable suspension no keng an ti kha hei hi chu fully adjustable ani ve lo a malam pang hi adjust hero nung lampang hi preload adjust ni me ama ro chu
a setup hi a dik view in ka hria chuan a brakes lamah hian kal le taila seisen la pakhat ka nei le chu a brake lever hi a hlama ma ka ti hetlai hi mo hetlai in kar hi ka duai chuan hla deuh hreta heta von tur hi ne dik tau he ke mai ti von ni ka ching du ka thiam to lak lo ka bang khan a hla deuh hret mo mà sẽ ti hla over chu ni chung lo mo ha chu seisen na tu rom lo tu kan soi ve mai ne chuan lai des vel po hi hei kill switch ania kan off thri longa angkal le to do na chu wang chu arban mo thi chu hei lo nai jo power chu nei deu ni mo ơi signal light ka va hei trap alo à vụt mấy à phi lệ đor lệ bảo war hi aron sim dan hi cái mà đi bay cái này đâu mà anh khal na tak na man hi yom lo thina thì anh car khát về chú có khal về to này mà anh lấy car này hi anh không xe cái tí tế luôn này nó khổ lắm mà thấy cho ngàn lên coi à second gear hay RPM nhưng mà bộ tí del thấy mà third gear bộ lạng bôi lâu à rồi nên ta nó ơi nuông tục mà sẽ khác chú thắc đều lệch tụi nó có tiếng khác chú thì về ra chú các mặt màu vàng mấy nè ha kami tụi nó cắt làn xin nó thật đang bao ha chán giặc quy nằm tụi gì chứ cả thấy ngal mấy có chú ngắt làn giặc vụt thì gần có mấy mía đâu tụi nó bao han motor khai lẹp nghe cái tụi vàng cái tỉ lụy đâu mấy nè khác chú mình lâu ngay đâm mèo la mà cái tỉ bal tục hay review tất cả này về box xe hẳn thì về đâu xin race bike tất cả khẩn về box xe mà chuan nghe cả sẽ đó comfort sẽ đón tay là hay riding position về lằng thế mà hay Gixxer 250 này hay có compare lo thấy là chân chú anh ăn đâu chia riding position về thì chuan hay footback a BTO footback vot nu pay chuan Gixxer tu na ka Gixxer foot rest ka extend de a position hi ang e me ma chu ba cho ka mil nga le me mai ni mo ka khal tir po kha a ha dam lutuk mo in rin nai na ha dam ang thu ve chin ro Gixxer SF250 ve he ai ang rang riding position mo ma se a bike hi a lian ta shat ta ni chu mo mi le pe zung hi awesome tuk chắc phết vút bông mà sẽ her là vắng tay về chứ cam tàu nắng ai chắc đúng con thì đó mà tụi lệ bán là mà cần là cầm lâu đều lệ World Bank là mà cần làm quy trình à xí thì chủ tân huống phía vậy chết về xin thêm mà giao ăn răng xí thì chúa anh nung xịt chú hít vắc lẩu mò anh sợi toàn ha hít vắc lẩu nung xịt rồi in phun nan chuan mà sẽ nghe bị bắt phun nan rồi nghe bôi xong rồi mà mấy chiêu yên nấu lên tụi các bạn buổi thằng mấy ta lại cái chung tới phun nan về rồi hít vắc lẩu mà chẳng là lẩu rap mấy và sang cái bên ven tiền có thằng mà chuan design sim thì cái tay là styling cái lệ tay là ai mò mi bơi là một khát mò em bay nghe tí hi cả tông phâu cả cồn chung tối té bộ han Ducati ni hi han tiền mà nói về lệ thấu rồi mà tới là styling hi môi khóc mấy tất cả phay cho mò big bike càng khẩn ăn vel cái này hay cái mà hi 600 vel size đấy rồi ni về mò hay at lo intimidating đâu là intimidate lên đâu vào hay mà sẽ hẳn chu về xin là xịt lâu sang lúc tục lâu nè mò rit tăng nhìn xem biết là hẳn chu có hẳn
lek kual vel do her rita ne me hu không cần coi thà xin tiếng hút lại kual kha ka favorite mong chang pon handling hi hriat thei mang handling chu anuam lutuk ti hi min ring tom mero a koi rang mo ma se aknget koi zuk ang chi nget lo dong hani lo nget lutuk suspension poi mo social turang ma ka thalo tem kong sot ang po hi tlan hey sot bob mo ha thil rop ang chi khopa sot ani mi lo a so sudul khopa nem kha ni le mi lo mo ain balance khop mai suspension hi thakala ti ber pol ni chuan a suspension hi shawa suspension ani lo KYB suspension ani ya KYB fork so chu hei tu na po V4 a hen mangta ma se ai nang chia lo a V4 vel min na chuan a tha mo malam pang USD forks moi takani chuan a disc khu radially mounted disc takati a brake caliper khu radial mounted anita radial mounted le pangai mo danglam na chu a bolt in kil dan hi ne maya radial mounted tho hu tlem in feel hi pe thade ubi ka chuan flexi tlem de ubi ka performance sa thabik ne chu radial mounted tho hi a brake hi mo a thalut tok rangat anung brake hi karin na a thok na nghe nó cuốn đuổi băng brakes cần sấy tỏa chuan check mode ta hen rồi arban ang nom ta check mode han ABS hi a tho da hi dikhop me hi tiếng ABS rồi cắt chút tặng hi mo khát tiếng ông về măng mi lo kiếm tí bao cái nó thuộc lâu chứ mẹ khaya nice vắt lâu về cái nào là bing nhìn không kalau kalma về bertrum dia ang boleh jadi benju kalau tiam je ma por 4000 rpm ma ni karon dok sok thin control về đâu rồi ngay mà kalau khal tam lâu ni ka duain he bai姐妹啊，还整单子，这个 RPM full 半咁掹流你，個 short shift 那啥喲，那你整個過得個你，chắc vụt chuanin mo trek mo takata ne du to khruwa su lawa trek mo mấy shala apa wari ai ka man thiam dan harban nai jon tle jon RPM ni ma jon power nei lo ve do jon ka ri ai han rep ve do lak chungai chiang lu tuk dang lam na mo riat ngal vek ang ro arban mo khan nuam le zo ka mo ti at lan nan zon an ti le dewa ti liang ol samani di ha switch zong the a chung up phi me ni ma switch na han ai han nuam tuk TVS brand hi hei mi zo ho hian ngày sáng lúc tục lâu na lạc lối Japanese brand hi cần ai sang lạc lối tụi có mò hi phải thao về đâu là cái này
Apache ti po hi hei TVS ho kan chiar thui deuh la kan ni zakhan he tiang TV Apache an ti ve tak na Apache ho eng lo ne he ai ang mi lo ni an race heng ho a sang la kan ya luta karila tram college chu ngan lut le ta na chu college stop le ta mo parking spot alu ma hen ta hen lo palet to le me ro sun sa pa sa stand kill switch he kill switch ania off on start a light pui kan la sai lo light hi a thalu tuk mo thatak ani thatak ai ni ko tum le kang do hi ka ko pro hi kan tlan dei veng elen ko ta chuan an luksi kulula anal zian shame ang het lai ka favorite part het lai actually frame on expose a respective where is yakima chuan malampang tang mengmoi so headlight somo by LED technology ma chuan projector pani mangta in thei dan dor jon acha over tuna bike chu kang hoi jon acha ka ti ber high beam po asang tha mo high beam ngai naom lo tuna kan jik sarang te v3 ang te mo tiang hi ni lo re acha over headlight so khalan nuam bokani da lutanga ka parking spot ania mikal na ka dalem lang sunga lai dokan hi dom ring ta chulo khop me chabi sialzuk tayar ka soi mi lo da kina hi Michelin Road 5 ania heta kan mu thei tayar san a thaber bol ti la sual lawang Michelin Road 5 pui ta kan thalo tu ro sura po mo hei jon tluk thei lo an ti top mai lo mo nghe sei lo kan dei sei thei nei yang sang ka kom thina sei thei kan nei jon kina bana kan ti thale me ang mo zinga ka khal ha ka kham lo bana ang khal lang ya fatin yom ve short shift nal char mo phi vut World Bank Road mà sẽ có buổi chung với cả là nia chú vắng chuan hẳn thầy bắt tỏ bắt làng hắn chỉ đó làm lo mà sẽ lẽ mà công giáo về được là cả nghe tỷ thầy anh xin về được chúng ta cái sợi đồng khăn hay tụi lại rửa su lệ tỷ nên mà điểm xa race bổ ruộng nên cái cán bụi được tụi cái hàng vắng hắn khỏe mà cái là cánh xuống mình nó cái máy tuần Sunday bữa chùa tung cần nia program đăng mi thi ra na à cần lấy ngay vàng khăn rõ sao anh có lỗi là chỉ do con cái mẹ thầy à sao anh có lỗi rồi nó không sao mà chuan em mua tặng cái tảng ngõ Urban chu lần thô mà sẽ track mode cả mong đủ hey Urban mode thì chu power hi xiêm mà vào hiện
maximum power hi rồi siam vắt thì mấy phi vuk vuk gì lắm mà chắc về băng ai xuống tại hắn cầm beng ăn đây bây giờ là làm chắc vắt lưỡiละสุดเลยgiao lại tắc tắc à là chôn chân chút sai chút min tắm tủ mà lấy lốm xịt chút đó lever hi ka duai chuan flash ta ni ma se lever vel hi chu bị tan chuan siam that har lo te nia chuan in RTR tuna ron chok thar le tur hian adjustable lever kha anei do nan titla ding ka hria hria chual pawh mai thea khami kha vo kai thei tura ka ngaya engine platform in ang chumo adjustable lever ni thei serang zon du thu sam ni nga brake fast la sha ni mo ku toi deuh tan zon buai thlak mo ku jung tang toi a ku jung tang I toi mi lo chu tin hei mi pa ngai mo mi zo pa kut pa ngai ni mai a kut phalian deuh nei ngai dung tha la va ban tur chon tia traffic jam speed tlan reng bi khi chon eng mai bike that nai hriat chu a hriat har ve do hriat chu har ve do ti mai anga handling an te ha ting de eng ma hriat thei lo ha ma han hei gan extra ni mai right from college ni mai mo ai chu ma se hei tuna chon bu fai phur nu an ta tingai nam lo speed breaker vắt thok chiang về gần mà họ theo được số chứ nó so tao có tạm phải bùi đâu đó à hậu em mấy nghe một đấy cái lên lẽ mày ăn thì ta ăn sầu tỏ tù cho con nhẹ mà sẽ cái nó khấm lâu á mày tàn buổi buổi xin anh ít xịa lâu á tiền công phải chứ mà rồi sút lên cho nó dễ vậy đó không phải xuống cái tàn phải ngay cho họ bay qua đùa mất thì do không ai bẻ lụt bể ra ra đấy là hắn cả cái vụ này nữa nó sốt lụt tục nó chín chĩa lại có hi mi barak hay chiên lại tắc hiện sốt ăn ngầm lụt tục what the late trail nó phiêu thì cổ bằng bốc xem mà xe công hiện dữ lử chỉ lẽ thật vây vụt là nó xiêm chung để xiêm ở xin không rồi nói đây trong đây thì RPM miệng là hóa riêu nuồm mà xe motor ống lẹ tỏ rất phim cô lẹ kiểu ấy cái ta thì rất to cái cả nhìn nó mới lâu in hết rồi lâu bị nó đâu thì mua mà tệ ấy thà thì rất to cái cái mình xia mà ngày năm lâu công y tiếng số như mà ngày năm lâu thao lít mình xua chế lệ nó dính ra à cái tụt tóc
cho cái tay rồi ngã lệ rồi cái tán lệ đòn mà sẽ chắc lúc tụ lâu in chuan thì han bike còn ride to college lệ ride from college chú dâu này mày à còn xem pay lệ rất đó chuan ai rồi thình cái này nó là chính là mà han này cáitil run nuông cái til lu vào han mo tiếng khúc bụi xuống lại hiện lem chuan kể lắm bằng hiron ur về đâu hay cái team bike xong hiện mo sai chú chuyện thì mồm thua chân chú engine hi liền về ngang à tiếng Mizoram tan chuan mo 300cc kai về lại han ya avang han tlem chuan hit chu rom pe chho ve do hemi chon area vela hen ma se tuna thasi gai jon nuam dei anuam mai mi ron ti lum veng veng amo ma se ni puya na nge anang ka hret chi lo nuam lo mai thea chuan na dang soi thilo nei hit kan sei to ai tiang ang ho hi Mizoram anga chuan big bike sanga consider thei khop an nia chan chu kan bike ho hi cc sang lo hlom me ma hei cc sang lo 600 1000 chu kan nei ve tho nangin hengi chu tlemin ting aniang English taka sai chuan overkill kan di do mi kan kong ne he mil vak lo han her na vak tur hiam lo hengvel hi tlema chak ve deuh mo nol pui ai chak deuh in du chuan thatak ani offering thatak ani hei mo le a dealer so KCTV so ka fak ve tho da chan chu an dealer hi an tang le ti ka hria an spare parts le servicing lama po boinaom ka ring lawa chuan Indian brand yang in spare parts chu all samjok ta Japanese brand Yamaha ti le Austrian brand mo KTM ho hi parts awang an ti tam khup me chu om ka ring vak lo chuan adu leve du amotan mo KCTVS bongkon so biak thaya chuan in kan thleng khal chu anu mani mo ka ngai zong over he bike ki kema ta tur leve me ka du ma se poisa ka nei leo thleng ta Merry Christmas, you filthy animal.